ہسٹری میکر بلوچی، جتائی، آزماں کار نجیب محفوظ، رچانکار شرف شاد، کتاب نیم بیل، چاپوشنگ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ۔ زمانک بمر دو زورا کند، ہر مردم جنجالہ کب تک رنج و مشکل سگدائیں۔ یہ دورہ رزق و روزی کے برکت شد، لج و حیائے نام پشت نگم، گرام مذہبی و شربداری آرا برتگن چگوستگیں روچاں مروچگیں دورے بنی آدم گیشتر بدحالن۔ میں زمانگے زوراک ما وطیں امی وڑا وطی تہا جوشان ما وطی زندگی اچھا لکھگ لوٹیں۔ جلال آفندی رغیب اگاں زنگ جنگات میاری نات آ وانگو زانگے محکمہ اکاؤنٹنٹ پت، عمر نزے 46 سالت، باقیں پروردگارا چوتی دو نعمتاں یک کی آئیا بخشت لت، آئیے 6 بچکیں چکتن، پگار مائی 2000، زندگی گرانی بارا آئیے سرین چنگ کتگت۔ آئے اسکول فیساں جنجالت، مدام کے فیسانی دے گے وحد بود، آئیے نورنڈت، منی بڑے مردوں میں 6 چکانی پہ 2 کالجا 2 آئی اسکولا یکی پرامریا و یکی لوگا جنو مات بے نان۔ وانگو زانگے وزارت نیمگا بس یک زہگ گیا اسکالرشپ دیکھ چکا رکھے۔ ملک کے گشتری مردم حامید گسو انصافہ دل پروشن و یہ استاہم ندارن کے گہتری اکتن۔ آئیے چوتی نیمگا باور بتگت کے وشالی و روزی پا مایانند کے آہانی پیت ناکو ہو وسرک واک دارن یا مزنے اگدہانی سران۔ پا یہ وڑے مردوں بس پوریا گری و بزگری زندے گرانی مشکلان سگگا بھی دگے اچ راو در پشت نکتا۔ امی وڑا زندے شپروچ وزان تند کے آمد بک شامل وانگو زانگے وزیر بت۔ گوئی نام اشکنگا کوہنی روچانی ترانگا کب، مروتا کا آمد اکسے سرا آئیے چم سک بوتن، گوشے آئیے تامورین دنیا روشنا آئیے شہمی بلان بوت۔ آئیے زندگی یا اوست و امیتانی کوش کا شگل آگیتن۔ آیا لکھت بائدے من گو آئیے دب بکپاں وطی اڑو جنجالان گو آئیے بگوشا، منی دلا آمنی دزبندیا سرا نگوازینی۔ یک روچی شربداریں وزیر کارگشادے گورا شد، کاغذی سراوتی نام نبشتہ کت، گاٹا کاغذ زر تو تہا برت، آگوں ہوست تو بیمے جاوراں اوشتاتگت کے گاٹ واتر بود۔ کو یہ گوشتی واجہ مرچی سک دس گٹ دیں تو باندھا نیمرو چھے واتر گیا، آگوں ناکامی دلی واتر بود۔ آئیے وطی کار دورانا مزن مردمانی مزن شانیو سنٹ مکی باز رن بدستگت، بلے گواچنی آئیا وزیر دزگٹیے گپ وشن بود۔ آئیے جیرت بتکن نو ذرہ زرتک من پجا نیاری، دومی روچا نیم روچا پدا اودا سر بود، باز ودارا رند حلوٹائنا بود۔ آئیے دل درکک بیردو بندتن، او تاکا گران نیادیں کارین پچت، شربداریں وزیر ٹیبل سرا تالانے کاغدانی وانگا دل گوشت۔ آئیے پادبرم شتوارا وزیرہ وطی چمچس کتن، گو آئیے دستو بیلی، آئیے دیم سرا عجبین بچکن دیا تھا، ای تو ہے من نامہ کمی ساوارتا تو انگتا زندگے جلالا آئیے گڈی کا پوش بت، کمی پا آتر بت، گو ادب دارو سنگینیا گوشتی جیو وجہ منوتی بہر زندگی اسگ گاں۔ شربداریں وزیرہ روک روکا یہ نیمگا چھالت، کرسی پشتا تکھا دا تو در رائن بگوش وجہ چگپے
جی واجہ منتی درا ارزیات کگا وتی اڈو جنجالانی قصہ آرگا منی قول سک مزنے چوک گیشترن تو پگار کم تر من نگوشن کے قانون لگت مال کنگو منا مستریں اگدائی دے اگوید یا منی پگار گیش کنگ بھی منی گو منی واجہاں پا آجزی دزبندیشن کہ منی کالجہ وانو کے دوئیں چکاں اسکالرشپ دے اگوید دوئیں نا یک پاری گیا وزیر گوشت منی گرہ مازبیں واجہ من کو مزنی ہوستو میتن تی گورات کگا اسکولا ہم سبق بود پگے منی آلا تی گورا منا چیزی اکاس تو بلکہ چوہم سر پد بے کہ منا دگے 4 دانک چوکھا واسط وزیرہ در رہے ہیں بیار ہوتی درخواست آفندیا ارچیز ساڑی کو تگت اشتاپیا کسگا درخواست خشت شربداریں وزیر دیما ایر کت وزیرہ گو نیم نگاہیا درخواست نیمگا چمشان داد کلام چس کت چیزیں نوشتہ کت اوگون جلال افندیا گوشتی دل جنبو ایچوشے مزنے کاری نہیں جلال آفندی کمی جہل بتو گون وزیرہ دست دروب وگا رن چا آئیے کارگسا درک وتی کارگسا واتربوگ وحدہ دل جمو گلا پالت کمی باز ایرانی آماچت آمد شامل و ایچ بدل نبتا نگوش پیرے نے انگتا زرنگو ورنہ ہے کہ باورگن کہ میں ہر دکانی عمر 45 سال ہے من و پورا یہ پتے ہم سر ہوا آ یگے گا وزیر گوستو انو گے زمانگے بابتا جیڑ گا وہ تی کوہنے سنگت یہ بابتا سبارگا رن دمو دوتا نشت گڑا سگریٹ لنکوکانی شماہیرت تو آیال جیڑ گانی تہا گار بود گوستگیں زمانگے موجودنس کمبوانتن یکیں بنچ سرا یہ راستیں کشا آمد شامل نشتر دوینانی نیاما فرق و تفاوت نیستت بس اسکول روگو آہگے وادا کرنگشیں گاٹی کونت کے سائے گے وڑا آئیے ہم راحت سنگتاں سیائیں گاٹ سرا کلاک زو اسکولا مدام ہانی نیاما باج بریت ہر یکی چا دومیا باج برگے 14 آمد شاملہ اسکول چا زانت کاریں استادان ٹیوشن منتیا ہم مدام برابر بتگن چوبگوش جلال آفندی کمی باز دیما بتگن لیب گوازیام ہانی میانا مدام باجبری بتا گوازی استادا فٹ بال گوازی آگام بچکانی چکاس کے تک گڑا جلال آفندی چو درستان بے مہد زندگی کارام بچار اچھتا کا حامد شامل چون دیما درد کو جلال آفندی پشتا پشتا یکیں منچ سرا نشتگیں دو نو دربر یکی وزیر بود و دومی کلرک زندے مشکلوں باندھ آتے ترسنا کی آیالان گور جتگا آئیہ سگریٹ کشت و نرندانا کرسیات ٹکا دا قسم خدائے کیا وزیر یہ قابل نہیں پدا یہ ٹوٹل جت کے آچوں وزیر یہ شتو سرگو کالجہ رن دوینانی راجتا بتن نیزگاریا آئیہ دیما وانتنا کت آمدہ لا کالجہ وانک بندن کت قانود مزنی ڈگری کے آئیے کماش محمد بادشاہ شامل قانود وزیرت آئیہ آوتی محکمہ گریڈ 5 افسری کرائیں رندہ گیشیں وانگو زانگی آترہ فرانسہ دیمون چندے سالہ رن آئیے آروس آمد بادشاہ جنکتا گوڑی آمد بادشاہ باز رندہ وزیر بودتا آمد شاملہ افسر گریڈ سے اگدہ رسید آ قانود وزارت ڈائریکٹر جوڑ کرد چندے مدتا رن آئسوانے کمشنر کنگو پدا سویز کے نالے ڈائریکٹر جنرل اگدہ سرا دیم رئی دے گو نو وانگو زانگے وزیر کنگو وانگو زانگے وزیری انگتا آئیہ 2 سے اب تک نگوستگت کے روتا کو محتاق آئیے قانود وانگو زانگو انتظامی بود و برکت جوان یعنی ستاو توسیپا لبزولی کارکن وانگو زانگے محکمہ کمیو گیشیانی بابتا آئیے شوربندیانی توسیپا زمین و آزمان یک کنک بتیتا راگب آفندیہ محمد کے روتاکانی درستیں گپ راستان بلے اناگا آئیے چم یک نبشتان کیا کپتان کیا آئیے نبشتہ کارا نبشتہ کتگت
کہ شربداریں وزیرہ اسکول و کالج دورہ وانگ و زانگ لیب و گوازی دوئینا مدام حولی نمبر گپتا وہ ای گپے وانگا جلال آفندیا سکن لگا نما واجہیں وزیر قانودی و انتظامی زانکاری و ڈگریانی راستیا سرپد جلال آفندی رغیب آیال کد ہاوڑے دنیا آئی پکرا جیڑگا چھا دلا کشک لوٹے تھا آئی فکرو جیڑگ چھا دلا کشک لوٹتا آئی تاک مندی تاک لیٹیں تن شربداریں وزیر یاتانی ارش برجاہت آئیے چم تاک بندے حقسی سرا سک ایو ہمیں اما وانگے زمانگے حقسی اولی ردا استادانی دیما اگلو شاد درہ بوگات آئیے راستیں کشا شربداریں وزیر مونجاو مرور اوشتا تگت آئیے پیشانی سرا نشتگیں مگس اکسا پدرت مگس کے ترانگا گوں آئیے سک کندت مگس کولا جلال آفندی پیشانی سرانشت اکس کشا ودیا بال داد گوڑا آمد شامل پیشانی سرانشت بودکنت ہمیں نیک بہتی مگس کن وہ اکسے گندگا آئیے دواہیں کسانی گیرت آئیے ہرواہا کسانی روچ زندگ بودتن دل چوشیاں سر ریچ بود وطی ہم جماعتیں نو دربرانی اکسے گندگا گوں آئیے آیالت نوی درست کجا آوان گڈی ردا اوشتا تگے نو دربر حیا ہولی نگاہ پجار یہ عبد المالک مناہت مدام اسکولا مری نادرائیہ گپتگت یہ عبد المالک مناہت مدام اسکولا مری نادرائیہ گپتگت ایا وانگ نیم شلونگی یلا دات درستیں نو دربرانی دروشن آشنا آیتن دومی ردا اوشتاتی یک نو دربری ایا انچو درست کت گوشے زیگوں ایا دیں پا دیں بودتگا مزنی افسری چوکت انتظام کارا مدام سلام داتگت استاد ہم آئیے آتر کت وانگ سرجم کنگا رن اولا آما حامد گسا افسر پدا مجسٹریٹ بود پریشان چھ نو دربرانی اکستا کہ لس مردوانی چوکتا چاہاں لاہتے گوں آئیا وانگو زانگے وزارتا کار آئیتن آجوانیا پجارک بودتن ہمیں ردا گڈی نو دربر سکیں بہبہتیات مدام گو استادان گتو نیشن ہمیں سوابا یک روچی چا اسکولا کشک بود دوزی و ڈنگی سوابا الروش بندی جاہاں بندت نینا عبدالسید اولی ردا نیاما اوشتاتگت مدام اسکول شیوارو زانت کاریں نودر بنا شمار اسکول و رندہ کالجہ مدام گنجوانے نمبر پاس بود لا کالجہ وانگات کے سینہ نادروائی صوبہ وانگی سرجم کتنا 2 سال رن جان سلامتی وزارتہ کلر کت نو نیک بہتیا شربداریں وزیرہ اچوڑا کم ترنات ارکسا وتی بہتو نصیب صابہ وتی باہر رستگت اما زمانگا کیا اسکول کمپان تہایتن آہانی نیاما ہچ فرق و تفاوت نیستت نو زندگی تچو تاگان آہانی نیاما دیوالی بستگت کسی جہل کسی برز کسی کم کسی گیش کسی چا گجنا تلوسگاہت و کسی وزیری کرسی تاما برگاہت پدا چراہاں امک مردم چوتی زندہ شزار چوتی بہتا گلک دارت ہمیں وحدہ جلال چم گڑیالا کپن 4 بج نزدیک چکانی لوگا واتر بوگے وحدت دمان یارن لوگ زہگانی کندگاں پر و چکار بیت زندگی برہداری یہ لوگا واتر کن گونی آیال آئے گا آئیت تاک بند یکنی مگی چل دات وہ تی دل چگوستگیں زمانگے مونجو ملوریاں آجو کت وہ چکانی وشت کا ساڑی بیت وہ تی جند گوہی گپا ہیمن کنگے جوہد کت کے جوانی گپی نیند کے مردم دگرانی چستو ایرانی باوتا ادھا گیش پکرو آیا لکن یہ وڑا علمہ بیتائیری گیش دربان ہمانی دل جمی ہا ہمیں گبا سندھ کے شربداریں وزیرہ گومن گوشتگت دل جمبو یہ چوشی مزنی کاری نہیں
History Maker Baluchi